23 November 2025 hichini sun kim don lamachan Ethiopia afar nil digam la chu photlo tain ahung thim thlajing in hi van lamachan vutle mei bol ke hal mei khu vom la achan kol phe apa la line ako manaya khumi te ho chu hechi thil so akona hungdo vutle song hal hon ase kha na lo diwin a nawa kona po do loi jing dik ti in anakino the thu jing na hi hechi thil dang hilawin kum sang som le sang ni lampi leinoya thip be cha ana volcano chu hetman lo ka hi hungpu ke jinga ai tain apu ke dan chu ana sama ma jengin athom gin le akhonung chun gam tampi ki cha nan alhuni ni hi hiji chun hui ko hojong ale na diu lampi akha achain akhongai gam tawen scientist ho ki sanjong lungimin ana thlai ne hi ahile hechi nasata volcano su hi ipiji ipenta akuna hi dem ipiji a hechi hung su ding hi koi machan anamu masat lo hi dem aban le hechi akona hin aban itabang thil ahin hlut dem ti ho hi mi hon a het nom penu le ado pi penu cha hi tai ne hi ahile hechi volcano hung su do zo nunga chun hiti chun banglin ta akitung sang bangin afar nel digam chunga chun mei hu akisung jengin agam sung kilometer nga diameter lamcho mu athim jengin mei bolvom ke hela achun kolphe awala la jengin hi volcano umna noilama chun aleisi chu akein ake hongdoin aleisi na kona chun sung am tui meya lung tho hole mei bul thim le lut na sata kilometer som langa chanlama sang do jing ahin sim doin khatwei apu ke achun akinga jing di nai puin aban banin atha in niaw cha chan apu ke be na lai ne hi hiti chun aleya kona tui meya hunglung do ho chun akom avela nel di le leisi sung ima ho chu aban chu gam tain minute chom chaka asugin sun chu zan bangin asu do tai ne hi gam sa ho jing jong ki chain azam mangamun amun chu athip cha jegin hechi molvuma volcano pugin le sung le lei apu do ho ahala ahung hi gin ho bu chu akizai ne hi volcano suna akona sa hlumlam kaya adira khu akona chun vanlam chu ivena ahile muthim le mei ki gom khoma hung ki tol lut abang jingin mi ho chun akyang noilam wa bom pu ke den danin a heu ne hi hechi pharso ta akhang khanga an het kha lo a hi tain kum tam ta zo nunga thanei ta thil khat hung ki tho do danin akilangin ne hi satellite akona lim kila ado na ho akonin hechi volcano su do na kona mei khu ima ho chu sa le thanga kilometer aza asim chanchana hakithe thang bejong mu the a hin wana mei bol hojong hechi volcano akona hungdo mei khu ho chun alo dim thajengun anoilam leisi jong ichan ham mu athim sa jing tai ne hi hechi thil su amu da awa kona hin scientist ho a hin hui kong tol pilot ho a hin am ho dinga thil si na sata khat ahung thlung ai tai ti chu a hedo ngal jeng ne hi haji chu hechi volcano akona hung do mei khu nian ho chu achung lama mei bul thing ho to akisu tu pharwa chu kolphe na sata ta asim do a hui kong ho lam thla le na jong na sata asu bui pha hi hechi volcano hi achi sa kum sang som le sang ni masang laya chu anu mahinai na hinla kum sang som le sang ni zonunga ama sa pendinga atha bia hi chi hung tha so kida hi hechi thil so hin alei sit dan jong ha ta a hin khial ding ta asanowin kicha jong ve nom jong awmin ichen naw le sit anoi lam hi kichol lo hiljing hi ti amu chin sai ne hi adira munachun hichi thil so akona ki ven do na dingin mi ho chun ama ho le am ho agan chate ho jong aketu namuna koiding ti in akisalelun achen naw mun hui ho jong athing zo ta poin apumin mei anam jeng ne hi afar khuwa chun volcano mei khu ho chun nisa zo si ali chain alin aneo abonun kicha de ne naumun pathin ho namuna taw na thum namang jong aum lew ne hi hechi thil so hi atam zo adinga ahin khu wa het masat penule atu masat penu ahin ki vei mi ho jong nel digam la achun mu athim jing phanin alampi ho aki hol mo gamun maban chal theilowin om gamun azot na diu he thei talowin blaina ni dan tam ta sung lam azot dan ho jong an seu ne hi ama ho gela chu leisen hi ki chai ding khat to hitam tia jong hi ana gel lewa hin afar khumuna mi ho chu lungdon na anadim wa hi agan cha ho jong muthim la ho achun awa amangamun ama hon jong oya uhitam ti amu thei ta povin masanga gan cha awa naw ham hingam la ho jing jong chu muthim la achun amangam tain atui don namun ho jong anen gamin nisi akiman cha dano tui khai gan cha wa le chi ima tha le abol na ho jong abol thei ta povin hi
ki het mat tun ho zong asegamin radio signal zong amangin cell signal zong warning umlowin amang hil jing tai na hi hiti chun kinai cha cha u hi zong le mu athim jing ji chun ake to theita povin mi abang chun irta ale mul pu ke heading na ta sanan abangin alu alibagu zo hinte ativin hoi chepen mul heading ham ti koima a hechin am povin hi heti chun nilha alam ahong thun chanin volcano sona akona meibul hole vutvai nen ho chu amuna munin aning in ake thezal pen ami ho chun bol thei ima anei chom povin hichi meibul le muthim ho hi ahung ke hando ting le ipi ahung so in ipi tabang din mun ain lut dem tin amo nga tho jing tawin hi amuna mi te kyu se elovin mun chom choma newsroom hole scientific agency so kisan lungdong in anathain aji chu hi chi volcano pu ke thusu hung kipe masapena jong chun adis adaba chan kisan ahin khial do pha ai ta ne hi hiti chun agam mi ho akona line ala wa thu umdan anala khom na wa konin hichi thu hi wan noi pumpi in ahung ki thangin news headline in ahung pangal tain amuna emergency ela dingin hilcha na jong anei ngalun hi hiti chun volcano sona mul jong ahin hedo ngalun hechi a volcano sona alu alibagu hi global attention ahung hitain ai ti azong volcano sona kha anahilo mulchun vannuya volcano na sapen ahin sim doin government spokesperson hole meteorological agencies ho chule airline ho jing jong hechi alu alibagu mulchung zon la ho apel do divin thupi abolun social media ho mangin boina umdan akihil son tun alu abigalu adinga volcano su masapen ahi je injong hata in akoi alung don sa le jeng ne hi scientist on athil so hi khul to ding angai to jingon ahin la agam sung din mun je in ahi ding bangin khul thei povin aphat cha data ima ala do thelo jin agama ummi ho akona ahet do khamu information ho in akingam jengon agam local officers le meteorologists ho thilmu ho akonin akingam phot jengon hi seismologist hon hichi afar region la hi kichol ti nelawa hlapa bep sung hi holna ananei jugo hi na hinla hichi volcano hungsu ding hi anamu do opu ni hi January la akona July la sung ahin hichila avel adia nial gamla hawa chun link ki hon ana omzap zamin chuti ta hat a hilo wangin abangle ni khat sunga som la ni veilam ake ho na jong ana omji ne hi hicha kona hi amahon agin cha na chaile alei sin hi kisulin be a kike so go ahidem ti ahin tectonic event khat hi hung umding hinte tia hi anagel ahin hitia volcano na sata hung so ding lam hi anagel pha lawo hi July thabul lamachun seismic bulletin a thusu ahin bolna wachun aleya kona signal amu hawa kona link pi 3.5 magnitude na har khat hung umding ahi tinjong anasayon ahi chujong le aman chao Sentinel-1 radar kiti akona chun Hailey gubi lumlam kai chu all ola 12 cm chan hil ahin dop to be dan jong chu anakap do ni hechi mihim mit mai akona wang akimudo thei point athil su ho chu asu pha che chana real time in wang ake do thei pun hichi chun hichi hin thilsi khat wang ahin luding ahi ti ahema sa thawun ahi Ethiopian Geological Survey akona report ho kimudanin agam sunga hi thilkhat hongsu te dinga wang gincha na hin hichi chu leiset ki hian ham ahilo le link pi ha ta khat to hiding ham tia hi anagin cha no hin hitia volcano lin ta le na sata ahung hi jeng ding hi agin cha lo hi lo hi hiti chun akoi zo si lungdong in anathain hi ji chun mun chum chuma kona khulna za chum ahung ki pan ngal tai ne hi 23 November nitha lamachun Sentinel-1 radar mangin afar region la chu scan abolun satellite a konin jong agam din mun le van lama mei khu gitung hon asu kha namun umdan imaho chu anakap do tha kinun agam sung pumpi cha jan khat ka in aki khel del jing tai ne hi scientific satellite ho akona akhol do cha hile hichi volcano hi Hailey gubi mola kona hung do ahi ti ahi in hichi hin sulfur dioxide gas mihima dinga phalauta tampi jong ahin sim do dan chu amudo ngalun hi satellite lim la ho akonin hichi volcano akona hungdo mei hule gas ho chu achunglam kilometer somlanga chanlam jong akithe thang tai ti amudo pai ngalun akhol le nawa kona data ahin la khom to kilonin imama ong ke deu tai ne hi hichi volcano hi kum sang som le sang ni lam asolo nunga atha bia hungsu do ki hi ti chu evidence ala khom howa kona chun akichi tai ne hi afar dizan hi tectonic plate thum
Nubian, Somali le Arabian kisutwa kisima hin ahin hichi ho hi aki hendo godanin aki kai hen deu deu na hi heti chun alai se chu aki kai hen deu deuin leise aken leise asung lama kona makma kiti ho chu ahung khang to to na hi Hailey Gubia volcano ho hi atuya lunga hat a puza alo ahi in ahin la November 23 nia su open wang hi masanglaya su hole leisi nuilama akhol do ho ama ho het dan banglo ta in anasama ma zengin asung lama gas alui hole gas tha ho akisu tu na wa kona hi kukara meihu ki khol banga kho ki khol khoma alein apu zo lo phana hitabanga hat le na sa ahi ahin phut ki ahi tin asayu nahi Hichimun leinoi lang hi makma kiti ho lampi ti deudana anewa akitol le naw jing khat chu ahin hiji ahi leinoi langa volcano kisim ho chu asu kha jing khat che hi chu jong le makma ho hin volcano leinoya ima su selawa thimbe ben ho jong ahin su kha ting le thilna sata so the ahin sim do ji ahi tin jong ase ne hi Hailey Gubia kona meihu hole gas phalo ho chu nasata in akitung do pen fit sang som li le sang nga chan gain akitung do tain hichimun hi huikong tampi ho len amun chu hi tain hiji chun huikonga lamthla le na ding ha san na nasata alut pi ne hi weather agencies hole Toulouse VAAC hon akin theilamin airlines ho thu apion hichi volcano akona hungso do meihu le gas ho chu Tuipisan Saudi Arabia le India lama akheya akitolo thu ho asai piu ni hi chuti hi ji chun huikung hon alen naw lampi a khel ongai tan huikung abang chun hi chi meihu kitung do chu apam lamin apelun abang chu achung vumin alengon hi aji chu hi chi meihu ho chu tiza ma hiwin huikung engine ho kisan asu jun jing the hi Hiji chun aviation authorities ho jo si India tia zaunan thu ahin piun hechimun la akona chu ahi theichana akikang se do diwin gi na warning ahin piun hi nidan tam ta sung chu hichi Horn of Africa kitina munla chung si chu navigate boljedan jong aha sa in air traffic controller ho ahin pilot ho ahin meteorologist ho ahin abonun hichi meihu ho umdan he thein dinga chun satellite lim ho bo amang chaphanon hi Hichi volcano pu ke na akuna hin mudo thei khat chu a hile volcano pu ke na kho mun khat se hin jong international changeya huikonga lamthla na ho jong chomlo ka asu bui jing the he ti akilang ne hi hichi volcano hin alei sit asu ke se jong hilawa hichi mun la ho hi phatecha akevet sui lo dan jong mudo the hin afara hi hichi volcanic activity track bol na ding man cha ima jong hlom hikit na lai hi Hichi ho adinga mancha apoimo ga he thedinga seismic sensor GPS station chale gas detector le webcam ho jong kiwang mama a sun jong man the hi be se lo da na hi scientist hon hichi ho hi sora kona anangi ejing khat chu ahin la government a konin hichi ho adingin funding imacha ahung khapoin ahile Hailey Gubia volcano aso akonain hichi thu hi agan na thei pena bol do dingin ahung king do kinin Ethiopia konle gamdang danga kona researcher hon agan thei pena field study abol devin angi on hi drone le portable sensor chile satellite data ho akona hichi volcano suna a aka ananung hole alawa hola khoma hichi volcano hi itia za chombi ham iti le thei ji ham ahilo le ahung so masanga hi itabang het sa masatna warning sign asim do ti ho khol do ding angai to ne hi Hichi volcano suhin government le scientist hon agam angai kho dano le agel dano atha ben agel tha sa kinin hiji chun afar reason la hichi holam kol na ding lang hoa man cha ima apoi mo zo si phate cha ve tup ding ahin ngai tu pan tawen hi scientist ho ading in hichi thil so hi khonunga akigin jing theina diwa he sa na khanin jong apangin hi afar ner digam noilamahin hichi continent su ke a su khen theding force pen chu active ta in aum jing na lain aban ipi hung su ding hamwang sei the puin hi hichi volcano thil so akona hi thil tam ta mu do the hi leisen hi niaw chakha asi jong le mihim asang za asim hodinga kicha ti za na le thil si ein lut jing thei thinaman na kitu jing thei hi ti jong agi chene nei tu ne ding chan chuin tin na bonun stay safe and stay blessed